ata mo le mau whaatotuaina. E matua whaatotuaina tele ia Peniamina le ua maliu. Lea sa ia wha matalai nai. Le matau. Tele lopo o si kako kua le. Po o kei kako internet ma tulanga tato sota inga. Se koe sia kifoa. Yeah, I think we're okay. Olo winga la wala yo no fayet. E maka ukia le ngei so ngala ufio ngala di par bia ngala ufio ngala fainga ma al tato. O ye fo ol minsta le. E te tau ona matua i toe fai le lei se sue. Toe fai le lei se sue nga. E winga i le sue nga Peniamina le sa fai le maliu o sinavaiana. Koe fai le lei nga se sue. O evidence fo ia ma me umale o kakia i wale lopo fe o ia. Ai waru alo loto le whamatalanga lea. O mai whamakalanga. Sorry. Aru le poile e moe ia Peniamina. A o langa kala lea. Ka fio lai le mea o le ala fai ma ia lea ku muu lea soa kai au. Ai pā ma manu atu le tala. O le pale mia o Samoa. O lea ua loka ina mai. E fesili ngia iona so tanga i le maliu lea. Yeah. Yes. O faku ea? O ye ni whamau maunga ia o lea mea. Fuma yes. Asiata. Tango e kusikusi ila lo le ia o whamau maunga. Ana mo faku. Ko ikiki a 5 lau pepa ku kumu le makarikarangoa. Ngā kakala ma whaasoa o mamaiai. The good thing is o lafo ia ke ia. Records o kalangoa ngai. Kale mera ngā. O whakoe mpio. Mai oe. O kai au le amako e loka mai ai according to the process. Leanga o leanga mawai mea ia that belongs to her. Some of these things in the crime scene. Makaukia, lea. Usu Peniamina i le tae ao le ao e whatau nuu ma activate loa le warrant lea. E lea ka lea. E ka umai ai le ngofo ka lo fai. Do you know when I see this photo? E ka umai le ngofo ka wale fia wale kau le wha maongi ngau iai. Mai wha matalanga mo mau whatotua ina le ne. Usu Peniamina i le kai au. O aku malanga timo le ao loa e activate le melea. Arrest mai. Pe yo mele nga o le koso me ka vale sunga lau le mariko pe fo la ko mele nga o ka o mai nga o avesi lau le mariko e u ya o me nga la ko fa ua po le a ku o ga mele e si sa o wale fo me fo singo ngai le ka e si ai o le por kala mele le nga ka penga e Peniamina malanga team. This is why I'm challenging o ko el team Peniamina, please come forward. Kau ka kala mai o ko ngu mele so ye ko ke la lafi ko ke sanga la lafi le ha ko ka pena ko ke o fa ka hu me lea a le ana me nga kupu e ka hu wa ko Peniamina i de kai au ai fe au mai longo man ko mai le la ka ngoi ka o ngai isi au o isi va nga yo so nga mo ko fight fa ka nga I refer to one of the senior se kasi o media seeing ni e kongo Samoa I already referred maka upule la fu o mangaru nga ia fai la investigation e mao fa fu alo fa ko mako ngaru lue aku ai ole me piko maka ukia e alu aku Peniamina o le asau nge fa ka hu melea fe au ai longo sumai kongo le ofisa ai fa mai susua ai fa parasi aku le kusi o le kusi lea straight from the office of the Prime Minister. Who was then the Prime Minister? Obviously, or kanga kalela sa haungi o loka mai. Ale o koe sau ilonga office as a PM, supreme leader.
Le o sau wai langa whakongunga. E ala mai le mingiska. Fai mai le whakongunga. Please remove Peniamina ma le so enga lea. Le anga e iai le karikongunga. Pale mia. E iai longa karikongunga. E le o sao ma le o ako akoa le so enga. Pai o le wa question mai le kangaka o le supposed to be. O le la koso mai kukong. Ane mo ngofo question mai longa capacity o ia o le PM. Ai fa mai. Ele o ako okoa e ilo kari kongunga ele o ako okoa so enga lea. Please, fa o ngare me ka o le pule ma le power. Remove ese Peniamina malanga team. But please seek another team if it may to be from overseas. Opuya. I got them all down. I recorded everything o le Fasiotia. Yes. Le anga boka ilo fo ka alo ngi kaimi. O mo fo ko inga o makoloia. Any witness mo mea o malava fapenga record, let them know that you're recording things, write them all down. O kiki koru I kula ma Fasiotia. I got them all down in writing. Ma e leo fefe fo I le mori maulea. E come to light I le right time. E mau popo mai ai a aor whainga Malo, ma mau popo mai ai ko kongol makanga ruenga ma sao makanga kai whakulanga o le biggest investigations lea. Kasi lea a kele lea la se isa moa. E mo o mia. Ai mese fo. I ore pui pui ngore mori maunga. Iwe. Maka ukia. Ave ese. O maire kala asia o mori maulea. Fa mai whako a o ngā wha longo a lere kai au inga o koe vili mai Peniamina wa ika whapea. Fai mai malanga kala. Whafonga mai oe longo. Whafonga le lei mai a oe maua mai porkara mingi. E whafonga mai o kironga o oe. You, him, and God knows this. O le ale wingo o whamakala. Fai mai a maku a wha li I a Peniamina mwhai aku upungi a oe longo. O le a o ka lia ma le loko ki ngā malo whaangongo ke le mea o ko whaia. E le si I fo isa ukala. Le anga o lo ko whinga. E iai si levo e maua rurunga aku. E le mawhainga o challenging a lau whainga. E sa, mawhai aku Peniamina nkala whapenga. Mawhai aku whapenga nkala asikama le o kangi mai le ele longa koko. E le whai aku Peniamina anga palasi mai o ia o sea, o se sui komesinga. Po o ia o sea, o aku ulanga ia maka aia lea laka le mawhainga nga sao aku lako leo iawe. Perkalangang whai aku Peniamina ai peikai, I'm just an inspector. E ui le ki ngā mare makui all these years o au suenga o maliu umanga o sau fai suenga a vaku o recommendation e ke a puki longo e ke si e makua e recite fa kasi ma ai se a wa ele fai ai nga me le maliu ngai why e uyo lea o kari kala yang fa ko Peniamina ya fair la wa fai e awa as far as I'm concerned according ile moli mau nga umalo inga e ave e sea Peniamina marikeis ave e se uma mai si me fa penga fair la le wa ave e nga kai lo inga nga kai lo inga fair la le wa fa e le va ai mangu mai lo mare mori mau ka mai ka io lise ko finge a lise ai mangu mai mori mau le au ki Peniamina ale no ufaita e o a ile maliu o Peniamina sa mo la fa fo mai langa le o manga fa ile ruling ai okay lo e makua le fia e question na o makanga ruenga e question fo ia o ko okay ai a fai ko langa ngai me oi o mako kiuke le fa kuskala ele vanga ese me Peniamina markeisle ai kupuro mar meleng mariwan
Now, o ke le fai aku, le anga ore kala le ar mori mau le fa aku ko inga. Ele vanga ve ese le case mo Peniamina, ai kupu ro mar melea. O ke le fai aku sa kala. Ele me maka o kia le kupu I. Ore ka mai ka I le anga afea ma pokaki. La ko ngiki de me. Ore ka mai ka I le afea ma pokaki. Sorry ko fa sa. Ka mai ka I le ko ru pokaki le afea ma. Mas ko inga siu mai mauro nga soifua la faele sa o nga corrections. Ore ko ru ai o ko ru pokaki. Le sau faile la le ngo le o manga o sa I le ainga. Le ai le se ko ru alo I o la faele. E se uma fo I le pokia nga li poki. E ka ko ia le mele o ke fai ko. E li poki le mea lai fa manga o fa longo le ku. Ai le li pokia le mea sa o e kakau o ngai loa le ku. There's two different things. Don't report what people want to hear, but please report the truth so they will hear the truth. Ore mea la le kupu. Ore kamai kai le ko rua po kaki le wala ku I. Ongo fo I ma fa avea ma ko rua fa po riu le skam ko ingo la faili. Ele o karia inga kele le ainga. O ele loa le mai kai le e kupe la faile la o la faile la ku mai fa. E kele fa folonga kama ainga yung ko fa finge mo ainga o skaria ma fa. O le isi kua fa finge o la faile la e ngofo o ngofo ali. E ngofo ma le leo. Ele kau mo o los fa inga le fa. Allah se kele o ngi me wa fa. Ele kau mo o la faile o los fa inga le alenga. Singi ai o kai mo ko me ai le fi pele o ele nga mo mar ke fo ile o fia. Ko nga fo ai po fo ile nga yele. Los fa inga fo ile leo le sa mo ko leo ko mai kai ma le. E mo i o le lila. E leo a ngofo ko finga o la faile. Le lai kau fai aku ele. O si la fi o ke ile li mo ilo la faile. Ai le leva ai kupulo mo mele leo la faile. Involve mai lo Peniamina. So ai male aku o e aku vai pokaki. Ai kanga ka vale ngai. O le ke le fo I o le story. Le make sense. E ese mo li mau le ori ko rua nga o Peniamina. Ese la mo li mau. Ese le mo li mau le si le mea nga kupu e whara vela. Ese le mo li mau e makua se singi ese upa. Samoa. A fonga mai. Ele o mele le musu e siro makua via me velanga drug test. I'm just saying. Langa o ka ko io le kau ke mafau mai. Human rights, constitutional rights, and all the rights. Uncle quick your rights. Do you know what? If I were you, if you may, don't you ever wanted to talk about human rights. Where are Femako rights? Of Femako rights. So where is my rights? Amako rights le ngar kau kala ko ako mga karoka mako. Loka king fai popo. Loka si uso ya fiu si kuka. Lokas kam ko ingo o papava. Oi, how many mo ale ko ke mga karoka. O ngor kau kala ko mei. Ese kau falenga mo kiro kau falenga. Ai, mas e kau falenga. No, tau falenga. Ai, mas e ngā mea. Ai, ngai ko ke si la fia lele. Talanga. Ore ke le, mar ke le, ore ngeisho esu e ngau kongkoe fai. E le o malie le maliu o Peniamina o ngā ore whalpui lo whalpui pokaki. He is not resting in peace. I am telling you that, and I am sure of that. E le o rest in peace e ma fau. E o whengi rest in peace le ngei tapo murder angar kasir vai aso ai maua.
o feangi su enga ufa penga arfisili nga ko failo ai ngo kanga kaya e o aku su enga e aku ko lo ngale ai ala ke mai ai ngo la faile ma ko feika mai ko fa fingo la faile le ai se fe so ka inga o ko leo se longo le ai nga e aku se kuku ma kilo i makar kanga kang fayer me la e pisa mai le ai ngo ko rua ma fa ngau ma le ai ngo Peniamina o ma le lenga pe pelo e porta wa e ke vili aku ko ngiki uma kamare o porta wa se ma le pa se kari ilo kulepa whalongolongo lai mai ki ngai o ka la lea mai ka sen me ka karo waka ngai ke mai ka e ki ngai nga ke rei roa heo ke rei masangi hao ai la sanga ko ke whioki a mangi mea profesi ringa la ko ngau ako ke mamai ma ko uma ko ya whapengi ai ko ke reo mai ako ke kaukasa o manga o olele a inga ko ro Peniamina mama ko Peniamina e la ko e mua vili e pe a nga solo fa ngor kes bea hale mo ko so ka ku ye samo le ola ke wala ki to te ya la fa fe kai ngor to te ya ngala ko lo wa far pui po ka wa o manga laule yunga ai le ai mangisi o la ko o mana malam oh my good boy o feangi mea i lano le la ma le masinga ma feku ma o le langi ua whaingi ko keis e au ngoa ma le avako a ingo ka ngaka ua maari liu ma feoki ka lako loved ones karu mea ia tole ka fio lai sole ko uola le alolofa ia ngau ufa ilo ka sire su enga kele ma ilo ukari kongunga o le mafua anga kongu lea na matua whaapongi sa inga i le mawhau o fia me ngau i loa ia whaafare pui mo moala auri ka fai talo fai lo poto leanga talo fai au whau ngai kau fai e upomongi leki oa fiu ngai fai fe au e oi whawhea ngai ngang kau mawhai koe whaale leile rua wa yes umako mo o makala e oi kai o le fakasa e oi kai o kakoriko e oi kai o meko kisi o fa afia nga kau mo fa yaku ya o fia me please do something fa le leile ro va la nga fo leile o lo meko ken ala le uka wa ale uka wa la nga sa unge ro ka mai o le melia ai ngo fo o pingi le fa kanga au mai au soft talk soft low voice ma lo kulanga o ka mai kai mala wa ngofu play mai au katia ma lo leo re ngai ki kau fa sofia ai e manga o se i loka la audi o e kau roka dai according i kala le o e le ka nga ka sa o le nga sa ungi Peniamina malanga team e ako loka mai ai ngofu o e twist le mea marau ka mo fa wano ai fa nga yeri so enga ska mo o ri o fa kau malama kuli ai fu mari o ia vai la kako vai kako le pis per paso le io va come la che io il pis sur paso le marcula ngol fai ngol che so e le wa ko ko ngol lo to te ai io o ko sila sa mo ile me o kula mai le la sunga fa fia ngai kam fa rungo e kalesia fai o le fo ko mo kali now this is the real reason. Finally la will make sense ya kako le uli ko le lo makua ya la audir maria ko aisia le nga fo yo langa upule nga fa ye se nga ka mai fa mai ke bia ka langa e se ka lang are wala nga ko malalo nga vai ale wala langa le la mele we le wala nga mai malalo nga vai yes e walanga mai mamea ya le makua ika to be honest and I thank God leanga nga reach out to me ya nga live ang usu ea se mori Maua mariulo Peniamina because it did not sit right with me ele kaimi nga maliu e kambale you know when I saw his daughter crying e no kupulong kama I cried I stay awake that whole night to watch her
I did not know her, ke le masangi, but somehow I felt so connected. Ke hao kangi skingiki. O whape, okay. Okay. Ape o mawhaare na ngonga nga maua kai mi fo i ora mali ora ka male o tua. Inga ua kangi kala mai si o nga ki ngā ia Rose. O maka kwa video nga awa o kere fia inkaresi kere ngai mea. Honestly. Kere fia inkaresi kere ngai mea. Ai awhai ora mafua anga lea. Nga wala au inga ia ue lea tua e whakura i ngai pokala me o kauka ia e ngai kai. I guess. O lea. Awhai o le recent leo nga reisa i lea tua le Blue TV. This is the reason. Ala le walu. Ai koe fo i mai lava, koe fo i mai moni maulea. Koe fo i mai lo right time for my asiaka. I am ready to talk. You can record me, you can write it down, you can do anything. Also, please, you can refer me to a trustworthy friend of yours here in Samoa. I am ready to talk. Nga. E se ar kanga karenga sa ungi ave fa far pui e ser kanga karenga ele i se ea la predictions ele se predictions la ngango karangoa kulia nganga ole ku le ki fa I'm not bragging about anything I say me o ke fa fika ia i ka kua al Blue TV not me not Godfather not le tu not hana la ko uma sa uni ma ko uma nga mai ele tu e fa nga nga kai ai se mea e o ke fa fika ia ale wo ko sila mai e kuai ya ai fai mai le foi la upu ngo foi aku e a nga ko ngafiki ai le umi ale wo fe kua o a u fo ile fa sala lau mua pe ya ngo fe o a u fa sala lau mua nga mua public lava lo le kari ko wing of ya me am I right nga foi o ke manga kuar me nga e kau public aku la u criticizing of me, I message my shit. Whoa, go ahead, make fast love. My also, please be careful. Please allow me because I know. Yeah, yo ya mani. Si le yo le e kausor au langa lok fa longo e yang ai mela ile fie lo makoi ya la audi fa lo koi fali ya makoi so rauta ai fa mor ka ko pisa kele la va ku le ai no, please. Faile mea ua avaku e lea kua ia oe, le anga o lau whaasara lau, e se mane mea nga amai e lea kua moha. Ia. E se le mea nga amai e le whaasi o manga, e se oe ia. So, for lau oe le mea a e alofa o ia fia me e lo ia o ingi reasons e alenga, au e ki whale anga fua fia me le anga e lo ia ingi reason ia ki oe, o au, Lucy lau trust, I have my reason. E kova ai ale maa whiro inga malolo mo kua singi o i Brisbane. Kau singopi mai o ngā hunku ia kia. Ngai wanga whai mai ia kia. Ua mua lava. Ngā o a Keynes wo ule kari konginga. Ia. Wa ngeila. Le fo o koe mua koe whaailoa mai ia kia ule mori mau wha ako kua inga ringi. O le mori mau lea e mo o mia e keisa lise. Lise. You have this. E fia kongeki makalangoa mai malaulo ia, I am more than happy e release pia ki oi. Fai e kufa kasi pieces o le pasos ngi kasi mo o mia le kako ku. O ile fai e kaunga o i kaunga malala kakaya. Kou. O i kaunga malala. O i o kou e koke o mai koke koke monguso e fai kou drug test. O le ase me siria e hei o kou ya mako. Se ka umenga sesi. Ka umai e sesi se mea se kasi e siria kuai sesi ngai lo o kiuri lele, kinkiki lele, e se mea se. A fai e o isi ka ngaka le whare pui. Ara o fai a fia ngi o ainga wa o le whare pui. La le kangi mai ka fai ngaka le afu. O mako e isi ka ngaka nga o e le ka kaunga o a lai whare pui ya
awanga nga sia ke ko system ko kere mo roka ka sa ko ngo ka roka ko mai ka roka ka kai e ka uno maruanga ko kere mo ro o ai maruanga sa o mai ro ave ngai maruanga o ngai maruanga ngai ko ke o mai ai afi a ko fiu su ka ka kale pe fe ya pia ko ke fo o ngoa ya o ngai o ke mai laudi ko pa wa ka ko ke e u nga kale pe e le ko nga fu kale pe awa system nga ka ko lai. How many people o justify por le avenga la ave ale ko ke ngofo mangi me ke kere ko ke ngofo mo ko ai le mfenko ai ka fangi harmony agreement no more so nga laule le male to lo fonga par miam awa nge iko e faya nge me on harmony agreement or kar sanganga please you are called in such a time. Ele fai ngofie mo kilo uma. But yes, you are called in such a time. E whakau muu mai mea. Le amo ke la langwa. Na la foile ke sila mai ai. Whawhikai ai ngai o uso a whasarala. Le kau ke kufa kasi. E ai a se mea la asui e fuar kako. E se mea la asui e. Ma o kere o popole ele kau whawhiwhiwhi mai e sa mo e kula fongo. I know. Conclude dai le vaenga le. Onka kua kurola ia le. E kakua da penanga me o le whasua. Nisi vaenga le media watch le tausala ia hana. Se whea kua la ukala le. A o mangkua. Ko ke sira fia le vaenga le la mo pa ai e kunga mo. I am allowed to say this. Ele fa pio se vaenga e vai mangua i fua ia pai mana fai. But let me say this. And allow me to say this. Wa ese ala o ai e kurfa masingonga sa mo. E sila fia le leir fa masingonga. O lea e kau mawhai le whai ngā Malo. E wha a koa le ngumela. E koe whisuia i e mawha sa o sa o kula fo. Ai ko ki sila kui ruling i o whai mai wha masingo. O le kau mawhai le awari e ka pēla no e wangi a koa. Now, this is me personally. O le mea e o kou wha masingo. O le ua represent e o kou sui i skaili a kui le epa. No, it's a question I'm asking because I'm allowed to ask question. O kiu kele o kaka whai whesiri. O lau whesiri. O kou ele o kou representing al HRPP. O kou le o kou representing al le kuangai. Langa foi o vai lá o kou o que eu foi kou le kou ora le makaka u le kua o kou fa masingo se vai kula ukana. Nga umang kau mawhai e kuila e pa ilanga whai ngu mena lenga kau wheo nono ilanga i kua ngai last year. Nga umang kau mawhai ka maro e whai uma mea ia ele i mawhai. Ale wa umang le kari o le palo ka le ua makua pare se furukasi. A o haile ua whakau ke e marika i mingai e ala ia kou whai uma. So reo reo whai e o kou whamasingonga. O le ngau ngau a kou whai ngā Malo. Se i koe wha a koa le rua vai kou. Ai se koe whai whale rei mea ia nga kou. O kou atu loua. O kou fofonga nga kou o mai kau kakala mai. O kako kula fongo kope lau. Luu lau. Whaka kope. E ingo isi ai o nga isi. O kou ang kou o mai kou pisa mai. Ala le kau mo whai ngā Malo re sunga la au le mari e toa. E kau ala aku i sui mamalu umar pare mingi. Se koe kau wha a koa. Le ngō mela lea. Ai se koe ave i kua ngā mea le whekau i ai koe keu wha lei ma wha sao sao wha ngifo. E kusa hai o loko ko mai maro ko kau alanga. Ala mere o kupu. So le peu wale anga e o kuro. Iana ako ka ngofi la wha le au ngā inga HRPP wha le anga ko i mar fast. O le yunga le ia kai o le ise ule makua i ofo i le loko. Ai ngā mea ko ke whai. O le la ngofu kuila e pae pila wha ngā mai o koko ki kuanga. Ai o se mea le e whekau i o loko wheke e ngā. O hae ngai mea whamai or ka whakoru kau whawhea ngai. O i whakau a ngai. Ai ngā rungu e whakas. A le pa vai o kunga i pēku ki kau. E sere mere la whai o ko. O la ura ngā analysis. Ia wai o ko si sila Samoa. E le wha whale kongo ku ia raki koe rupi. O ko vai ka koe. Le o whaile ruling e le kalia e le apiri. A le le whaasa pasui masu pasupa mai nguku o mori mau. Le pepelo solo mori mau. A le o tinai e le apiri. Ai sa ka kaua ko ua vangoa. Le anga o le le vavai a kunga. O le le paparalupa mai ia whainga o mori mau. A le ungari le le whisuisu ia ima. O ka le nge. Nge fuongi ko i ngā pia.
sau ia kai o le iseu ma kila le kiuti o fa ko singa alau ki muia ai o so mai kiuti ka ku kai o le iseu ai kiuti le men ku pora fai pure e chapipi o feangi mea ua fa apea le ala le o ke fai aku o ke moe manga ku ngaku pe o le moe ka mo ape ya anga lau fionga ku yar ka marfale o e sungu ia le ko or ko fa ku ro loko ko ngama va ai ia le ku langa le vai mangua ka penga ka ko fa laulo ai sila silang le anga ese le mere le o kiuti mai o kiuti mai fai nga mea ai o kiuti mai mea wale ko ia ile nga le ko fa ko ko so le ku ngai le wo va ko le ku la i mai nget ke mingai e pe a ken sanga i fai nga malo fam singonga e ko mi ngi kala ya la sanga mi o ko o le fe ko mi fai ngo fai ei mo ala ma ko mo ke ole media pa wa yo ka nga kai fa ka nga ma ko fisiringi me ya ana nga le ngai kai chom ka kuli chom bis ka nga isi media ba me po le har fa ma ko ki ke nga we are allowed to ask those questions ole mo ki criticize singa o ko le nga ele o mangingo ele o uniform ko fa yunga yes anga mako va ia ku nga uniform fa kasi le fainga ko fa yunga manga kasi fa kasi ole ala me ala mako criticizing ai le mo ke lenga ngo fa pe ngol malo la ngai fa pe mangisi o ko uri ngol manga o ai malo a ole ala sa ilingo ole ami ko e fa fe nga fa ki o tita yo di seu i me nga fai i fa fo aku le pilioka o fainga fa ko sing sa ora ngol kama ko how can if there's no can